A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzaltahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Sadaqallahul azim. Siapa namanya? Hazamilah. Nama
ayah siapa? Iwan. Nama mama siapa? Mentali. Kak Haza umurnya berapa tahun? 5 tahun 8 bulan. Kak Haza kampungnya di mana? Daya Tingkop. Kak Haza kelas berapa? P1. Siapa ibu Kak Haza? Ibu dulunya Ibu Hani. Ya, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam